Vita vivakuwa na mwishibiri vya moitawe ni vita visiasa yukukuwa ni hunyalo bolangande musaza wabalanga barasa shindu shikukati yoholoyo lwiranga nga kalwalenya khurulita khushisoko urumi mwana musiru wakasoma Cleophas Shimanyula mwana wabalanga Cleophas Shimanyula nende musaza wabalanga nga Fernandes Barasa mbulichiti mubayire khwenze shikira nende malika kamoi nunu malika kamoi kakhumalayaka Fernandes Barasa unyala khubana wakamanyalo kakameka tawe khuborera mulusungu nde you are going to pay. Musiru wabalanga nga Cleophas Shimanyula toto unyala bwana wakamanya luya da kusiba kutukwala khuno tushiriwe ruda awundo lamana manga luswahili khubora mu luswahili Cleophas toto utalipa lazima. Number 2, so that there is no doubt, malipo yenye Fernandes Barasa atalipa yenye nimemwambia you will pay Fernandes Barasa, malipo yenye unalipa ni kwamba tarehe 10 mwezi wa 8 on Tuesday 2020